Ja sam Lucija Mahulja i idem u drugi razred gimnazije Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir u Krku i pročitati ću vam tekst Stomorinava o mišju, autorice Tanje Grbac. Stomorinava o mišju. Na placi od Vele Gospoje na rokovu visi stomorina cijeli dan i noć dok se na placi tenca. Nikoliko dan prije Vele Gospoje mladići po kućah pobiraju facoli, a na Velu Gospoju već je zjutra rano podižu stomorinu. Stomorina je načinjena od bandire, va sredini 4 konopa stavljenih va križ. Konopi su degi za celu placu i obise se visoko za dimnjake od kuć. Bandira je načinjena od veloga šćapa, okolo koga se stave svilni facoli da se ne vidi šćap. Na šćapu su 3 drvena kolombara. Najmenji pride na vrh. Na taj se stavlja klupko od veni za nosit na glavi. Za njega se zašije 25 facoli od svili, ki su šarih pitur i najduje, tako da pokriju kolombar ki gre na dno bandire. Na bandiru se stavlja 60 facoli s kistami, a na dno se obisi košara. Na konopi ki drže bandiru obisi se voće, grozdovi, jabek i krušvi, a med njimi vise facoli. Na vrh bandire stavlja se kruna od suhih rožic. Bandira i konopi dignu se visoko va zrak. Bandira predstavlja Majku Božju kako greva nebo, a facoli su anjeli okolo nje. Sve skupa ima okolo 200 facoli. Na fešti mladi omišljani tencaju po starinski, tenec, verec i bakarsku, a kad to fini, svi tencamo do jutra.